لأن العلم لا ينتهي بالتخرج. الآن بعض الناس يظن أنه إذا تخرج من المعهد فقد صار أعلم أهل الدنيا، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أنك إذا تخرجت من المعهد فقد بلغت مرتبة في العلم وما دونها أعلى وأعظم، الذي بعدها أكبر وأكبر وأكبر. ولذلك شوفوا لاحظوا هذه المسألة فيكم، الذي ما عنده كتاب ولا عنده قلم انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. أنت الآن عندك واحد مسألة لا ينبغي أن لا تكون في طالب العلم. أنت خرجت عن واحدة من المسائل، انتبه، اعمل لك كتاب، اعمل لك قرطاس تكتب فيه، اعمل لك قلم، لابد يكون معك قلم. ربما يستغرب الواحد، هذا قلم أنا حملت معي من تريم. ربما يقول واحد من تريم، تحمل معك قلم من تريم؟ أيوه، لأن هذا علامة طالب العلم. هذا علامة ماذا؟ علامة طالب العلم. Perkara yang pertama ini bukan hanya khusus kepada kita pelajar saja atau penuntut ilmu yang di sini saja, tapi juga kepada guru-guru ataupun orang-orang lain juga harus mulazamah dengan kitab. Karena ada sebagian orang yang menyangka ketika dia sudah lulus dari pondok pesantren dia sudah menjadi alim besar. Banyak orang yang menyangka seperti itu. Tapi penuntut ilmu itu adalah siapa saja yang terus dengan ilmu seperti kita sekarang. Maka berhati-hatilah kepada di antara kita yang tidak bawa buku ataupun pensil. Ini sangat berhati-hati, kita harus perhatikan. Karena itu bukan tanda daripada seorang penuntut ilmu. Kita harus perhatikan, pulpen harus kita bawa kemana-mana. Syekh sampai bawa pulpen dari Tarim, beliau bawa pulpen dari Tarim. Ini kenapa? Karena itu menunjukkan kita ini masih pelajar. Jangan menyangka kita itu sudah di tingkat level tertinggi. Tidak. Belajar, kita masuk pondok pesantren, kita lulus dari pondok pesantren itu masih tahap pertama dalam ilmu. Ada tahapan-tahapan lain di dalam keilmuan.